Thongnok Be English High School along HSLC Satlang ki unat tumapan karcho. Ingdeng Narkep Karbi National Assembly mahangketek arni katalon. Korea det nongnam kacethang flublun sepo Janghan Bill Dipu Bangji. Karbi Anglong live apan hirjume. Kardom pini prime time aberta kathana bang nili Anjali BP non arjuitha virtang tonpen. Pini ada por phaikri se por malom Thongnok Be English High School asai hemalong HSLC asat langki unduna tumapan karcho asai dengpon. Labang so amai kachari pon Jameson timung lapen mai ke phalam the Clardak pen kapachini pon Thongnok Be English High School headmaster Bordili tirang pensi thanpon. Aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em jogot sing ti ke chetong dona mai long man peng aluhi Honaram Singna rat klembang Mongol Sing Kiling rat klembang Moheswar be pen chenglok lo than bang lapen HSLC asat langki undun apia po atum chetong dun si pini mai long RDP dun. Aluhi sarpo oke hai jogot sing ingti Karbi Anglong Autonomous Council em lam theke jai pon laki apia po atum ta osomar atum aphan chilang dun paminangji lo than bang atum det ke chokchi lo than bang atum ke school along than posita hemalong ta langdung chot nangji akang tu yang deng admission ki endun ta chilang si science commerce la pen art stream sita endun nangji puta RD doklong pen lam the jai pining first division HSLC asat lang ki undun atum aphan Sikasuri pho pipon lo lapen ke wangjian hingkan ta la son thot si pipon thu jilang puta non kachar libom ari so ejang atuma phan aning pathe pon thu buka jan pen ananterang Karbi Anglong live. Bosik ni pai craze siarni lorulang sorang sina sarpo cultural hall along Ingdeng Narkep Karbi National Assembly amahangketek arni talon pon. Kiane mai pu darsing terang pen lama ing turpon si kiane mahangke thek arni alamu kongjun bang bristom terang thanpa jermi pon kiane bidi sar saising rong pia rideng pen kiane mahangke thek kapanong ahim ke dok ing thanpon bangso mahangke thek katalon pon along Dr. Lipson rongpi jakas chairman khorsing teron KSA mai pu bijay be la pen ki ongdung hamphanga song mai pu la pen kongjun bang atum chetong dun. The importance of self-government and autonomy po ati piki hung po na puthag jakas chairman Khorsing Teron pen pinangan akinang sat alam the pachinipon. Ingi cepat bang, a sacrifice kawin. Lasi, mohon nak itu, awak malah cini itu dek. Kalang lo, nili metang tay saya confidence lo, nili hola sub, kalau lo macam ni song dulu, dia perlu klaim ada jatah. Kata mana nili council nak cari itu mantan langro. Nang tumta lo ke teknik tumta nang tumta nang henki dunga tumta nang council nang mana se. Homanu itu. Nang tumta nang cepat mana tang dom som peli ini nang cepat dia tu ni nak kiri kali. Waman nili bangta langro. Lanta ni betang confidence abela. Hala suke kese ke ada inut banyak tumta nang ru ni tak inut banyak tumta nang ru. Jalan Self-government athipi ilitum solang do arat do anta chichini si methang along riar lo ka cheklem nangji asai do anta methang amunit cheklem unlap nangji laan si ilitum along ri atok anu anta chingthur ponji pusi tipi hansepen thanpon dipu pen camera person rosan hansepen digonto teran bertanang pale. Southeast Asia angkang Jasemet Korea det along nongnam kacethang klub alun sepo Janghan Bill jakhong ni phai ingkorai siarni dipu joising doloi auditorium hall along na humriji. Music A patir pipon si Pink Box Events lapen Karbi Anglong Chamber of Commerce atum chilang rapet si Music A Summer Star Tour asai kepachun ponji aphan dengpon popusi pini dipu along phirang kia mai ke pha ahut Music A Director Alobo Naga pangdakpon, which is very famous among the young people these days. So we are so fortunate that we are doing the first K-pop event in Difu. And just before that introduction, even he's Karbi, and I'm from Nagaland. And then we are so grateful to the local partners, the KACC, and even these guys are from, this thing, from Difu only.
So we are so grateful that we are partnering with them and that we are doing this event. So the event is on the 21st July, and the venue is Joy Singh Dodo, right? I hope I'm pronouncing right. Auditorium. And we are bringing an artist. His name is called Jang Hampyo. So I've given the details, you can see later. So Jang Hampyo is a Korean singer and television personality who appeared called Secret Room, Society Game, and also been the host of very popular shows, TV shows like After School Club, Simply K-pop, and all these shows. Most of the young, fans who follow K-pop, they will know this thing. And he was the former lead vocalist of a band called LED Apple. And besides, acting in dramas like To the Beautiful You, Short Family, Reckless Family 2, he also sang OST, original soundtrack for popular dramas like Lovers of Hyundai, Sesi Gogo, Marriage Not, Dating Pretty Boy, Seventh Grade Civil Servant, so many, dramas and movies that he is. Labangso Arni Jang Hanbil Lunki Lang Dun Long Ji Apan Laki Platinum along Sika Suripo Gold along Sika Surihini Raparupo La Pen Silver along Sika Parupo Anam Pilote Kelang Avar Sai Long Dun Poputa Alobonaga Pangdak Pontu Mai along ke ACC dun mai purang sinahanse ke ACC Kongchun Bang enjoy tiso pendang lok ke ong dong dum chetong dun pusi di pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Bertanang Pale Hamre rong supi along pen kang pupon Karbi Anglong Live News Channel ajok pen rong rup atok ano aberta anparta taun arlo adontin ahemtun along kibul humdun pen berta chala arniwang kilong dun ji awarsai along cherap chitu dun ikha Bujaru Digital Cable Network Hamren along pen kang pupon Karbi Anglong Live News Channel pen ajok rong rup atok anu anparta kapapi hup mithang ahabar hapat aberta chala kipipon theklake ningche hok me mepu rat asai klembang Krishna Prasad Sharma alam the pen Karbi Anglong Live apan kachoro ya komiti hoya kajalot ahilu Karbi Anglong Live kajalolo ahi dekhilo তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ খুব ভাল লাগিছে ইয়াত কৰিব লগা আৰু বহুখিনি আছে সকলোৰে সহায় সহযোগ লাগিব এই চেনেলখনে বিশেষকৈ মই কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং সামৰি লোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Bangso Karbi Anglong Live Channel along kaprek akai atuma phanta aporjong CP pon thek asonte isya ke joydora prapo polam the alang lipen chuning rithu এই চেনেলৰ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ হামৰেনবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে কম পইচাত বেছি চেনেল আমি চাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ লোকেল যিখিনি সমস্যাবিলাক আছে লোকেল যিবিলাক বিষয়বস্তুবিলাক আছে আমি টাইম টু টাইম ডে টু ডে আমি পাই থাকোঁ সেইসমূহ ল'লে আমি আপডেট হ'ব পাৰোঁ সেইটো কাৰণেও মই আজি এই চেনেলৰ মাধ্যমত হামৰেন ৰাইজক এটা অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আৰু সকলোকে এই চেনেলটো যাতে আমি সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সকলোৰে সহায় সহযোগ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও মই হামৰেনবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু Cable Network kihumdun ale pen rat aphan isya bangke ador kijum atangka pen kilong pon penang a channel do tapuson aporahut hamren arat aphan kapanong pon bangso avarsai koson sikapareng ver thekjima bangke rat pen chirap chitu dunang po এই চেনেলৰ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ হামৰেনবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে কম পইচাত বেছি চেনেল আমি চাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ লোকেল যিখিনি সমস্যাবিলাক আছে লোকেল যিবিলাক বিষয়বস্তুবিলাক আছে আমি টাইম টু টাইম ডে টু ডে আমি পাই থাকোঁ সেইসমূহ ল'লে আমি আপডেট হ'ব পাৰোঁ সেইটো কাৰণেও মই আজি এই চেনেলৰ মাধ্যমত হামৰেন ৰাইজক এটা অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আৰু সকলোকে এই চেনেলটো যাতে আমি সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সকলোৰে সহায় সহযোগ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও মই হামৰেনবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু Pini prantam aberta bangke lepas kang ton iglo domi thakmi kardom